илми тарафтан да тасдыкланган бир şey. Ландшафт тилlerге тесир эте. Сен бак, mesela түрки тилlerинин фииллери да кыска. Не үчүн? Не себептен? Мен белесем, бул биздин ландшафтыбыз менен баглы. Чүнки эвелки биздин халкыбыз көчебе аятын сүрөйдү. Ve o себептен фииллер де кыска. Мына сен атны чаптырасың. Саңа эршени тез бир суратта аңлатма керек. Бер, тур, бар, ал. Аңлайсыңбы? Яни демек ландшафт инсанларга тесир эте. Mesela бак биздин бак сарайларыбыз олар дагылык бир жерде жашай. Ve o себептен biz daha sesli laf etemiz aslında. Çünkü birbirinden uzak yaşayan insanlar bir malumatını bildirmek için daha sesli laf etmeye gerekler. Ama mesela bizim çöl taraflardakiler, onlar daha böyle fısıldaşıp laf ederler. Böyle gibi anlaysın. Bizim yalı boylular, onlar rahat, onlar pek öyle yavaş uzatıp laf ederler de. Bu aslında ilmi taraftan da tasdiklangan bir şey. Landşaft tillerge tesir ete. Эр бир тилинин грамматикасы башка, ve sen бир тилде лаф эткениңде башка түрлүү түшүнесиң. Чүнки mesela түрки тилдерин алсак, сен менин айткан жүмлемни соңуна кадар диңлемее керексиң. Не үчүн десең, чүнки жүмленин эсасы соңунда. О себептен мени диңлеген инсан менин айтканыма кадар диңлемее керек.